Prasma bata ganupan masuki hitama ari sadarion dumujai perlu bihita mencalo hatari Tuhan saya martong kumahita Tuhan nami surga terima kasih ibu hoi hamami sogoton jana sihol merupakan nami ari sadarion. Oh Tuhan, hasomani parorot jana paruhuri hamma kami. Asibui idopa kon hanami guluh nami. Ibagas panugunugun na humbam. Hatamu ma joloman nami. Hidup maham. Amin. Nini hatani Tuhan humbani ayat harian sadarion. Surat tumbani Yesaya 46 ayat 12 das kubani 10 tangihon hani mama ahu alina hengkeng maruhur hani mana ganggang humbani habit turun doma hubuan hundohor habit turanku seng bedauh anjaha haluahon na humbaku seng dokahbe bereonku do haluahon bani Sion, apa hamuliaonku bani Israel. Aima dasni. Hataon totu ipadas dopak sada bangsa na terbuang di Babilonia, tapi doma dapotan tanda-tanda bahwa do mamula kuhurni Jehovah sihol paluah konsidia use irik membawan mulaku tano perbagian ni tapi ibagas berita haluahon rosi janji pembahanan ni Tuhan lang mitor urah sidia menjalo atau AGP doma marulaku laki padas sonaha Tuhan sihol membahen nadiar domu hubani parguluhan nisi dia saya tong ope manulak ibaga suhur nisi dia bahkan lebih kumbani hatana manulak adong uhur sanksi adong uhur songon na manlangkon, menyangkal, pernalang. On mana i klasifikasi ibagas ayat harian on berhide hata hengkeng maruhur. Hengkeng maruhur. Jadi kata ganupan, totu saibuiru halak sebuedo homa huntung atong-ata na mahol mangarusi, mahol manjalo, mahol mangihutkon aha nadop i surahon na ijanjihon atau ni hatahon Tuhan na patu si bayanon bani gulu on ya pondok atau konon hapitoran ai merupahon tindakan na humbani Tuhan na patut jana selalu iarapkan Tuhan bani guluh ta tapi gap bani uhur na hengkeng no kanayai adong ganjalan na mabaik lang ramang ihutkon adong sundoli bagas uhur membahen ya tetap memilih nini uhur nini pikiran ni rosi ahana masa nini dunia on jadi itu hujon hengkeng maruhur merupahon batu sandungan bani setiap orang percaya untuk melakukan nai hasiholi Tuhan masa bani guluon boydot soal tingkah laku ya sehingga tidak melakukan yang terbaik tapi boydo homa age haluahon namaningon daihonon di bani guluni contoh ni hasasapan ni dosa bani parlaho na nasomadear ya gap halani ya
ai ninuhur ni na perlu bani na diar bani hape do masalah ido bini Tuhan tong idugot dugot ya pasam do horja parlaho rosi ya kebiasaan asomalan ni goluh nah memang suhar ninuhurta ibagas golu on tapi saya masa tong aganu parai aima biak binahen ni hengking ni uhur dalang ra marubah mangihut kondalan ni Tuhan ini. Tentu sadalan hujai lang madear ai ibagas hatani Tuhan atau mangihutkan hatani Tuhan. Jana ondo na ipaingat marition 9 tahun ase sir-sir manangihon. Ibagas hengkeng ni uhur nasonai tobalmi ibuka diri anjaha sir-sir manjalo hatani Tuhan. Jadi hatani Tuhan aido na membahen boi ukap jana madua humbani rahuk-rahuk ni hengkeng paruhuran na gati menjadi hon hita do humbani dalam ni Tuhan. Nini tangihon ma. Ya, tangihon ma. Ahana pet ningo tangihonon aima nadop i bahen atau nadop i rencanahon bahkan terus do Tuhan pasir sirhon dalan-dalan na madear dalan-dalan na Victor dalan-dalan na sitong nini ijon domma huboan hundohor habitoran domma hata domma tentu ijai maka tahun Tuhan tidak main-main Tuhan lang asal marsahab Tuhan lang soh bani dirini tapi dia sedang berjalan dia sedang berbuat dia sedang melakukan ay manasional tahun yang 9 tahun anggo Tuhan do maka tahun domma huboan itu biasanya aktif ya pasti tidak tinggal janji terbukti doai anggo ijia jelas domma isuruh ni ise suruhan ni laho patuduh kondalan pamitorion haluahon ya na patut jaloan ni bangsani ya totu hatana dos aidoh manibata bade panorangon jadi domma huboan Tuhan sanggah marembahen ahana terbaik bani dirimu bani dirita bani diri di kuriain itu ngatongan ni masam ni sidopak konon agi masam ni tugas apa tanggung jawab ada jaminan bata Tuhan domma mamboan habitoran Tuhan domma pasirsir pasu-pasuni Tuhan domma mangusehon bat jadi tongon secara rohani hata domma ai domma goki bagas diri ni Tuhan ta Yesus Kristus ahana memben hita sukot sundol sadokaon putus do bennyai atape irotap ni duai dosa na paling begal aima dosa halani lang mardalan ibagas hata di Tuhan aipe domma ipasisid ya jadi itogu hita ase mardalan ibagas peluni isasap do dosa begal pe dosa begalan do hidup nyuhur jadi haluahon ai domma ondos subatta domma ondos jadi ise pehita godini jo dipakai kata Sion ai gambaran harajaon ni nebata Israel ai gambaran orang-orang pilihan ni nebata ai do hita kuria na nirajaan ni Tuhan kuria na pinili ni Tuhan totu hita do parsimara pasalai halani ai ondos babamu ondos batta sadarion ibagas panugunuguon ni hata ni Tuhan napatuduh kon domma ibuan domma ipondos domma ipasirsir hata ibuan ijai berarti Tuhan sendiri turut serta melakukan jadi rapakon Tuhan maguluta sadarion selamat beraktivitas selamat berkegiatan ibadah mahengkeng ni uhur romban hubani panubusion ni Tuhan jana irikon ma pembahenan ni ibagas namandalani ari sadarion haleluya artonggo mahita pinuji makoranmu Tuhan domai pasirsir hamba nami
haguluhan pasu-pasu rosi age pakasomanion sairap pakon ham mahanami Tuhan sadarion ondos mahubamu golu horja apa pambayaran nami sonai horja apa bagi-bagi surah-surah nihur nami hamduna mamitori ai pinilihmu Tuhan nami Tuhan ase maningon remban bani rosuhmu mahoma haganupan pasu-pasu ham mahomani agi kuriamu ijabe pemarianan ase marguguh mandopak kon tugas apa tanggung jawab ni pasu-pasu ham homa age na marhoru na boritan sonai age na marsitaronon ibagas pakasomanion rosi apo-apo na membamu sai suang mahaganupan marpangarapan domu hubani rosomu terpuji maham Tuhan amin. Oras ba bataganupan